Uzeo sam ovaj usisavač s AliExpressa. Ja ga imam već nekih 5-6 mjeseci i jako sam zadovoljan i radim ovaj video čisto da vam pokažem kakav je. Inače, ja kad sam ga uzimao, on je koštao 73 eura, a trenutno takav košta oko 80 eura, vjerovatno inflacija, i šalje se iz Poljske, što je super stvar jer dođe u roku od, meni je bilo nekih 3 do 4 dana mi je stiglo, tako da super stvar je što dolazi iz Poljske i košta oko 80 eura. Pošto sam ja elektroničar, ja ću prvi dio videa napraviti, pokazat ću kako on radi, očistit ću neki stolac čisto da vidite funkcionalnosti, a onaj ostatak videa ću ja njega rastaviti. Mene interesira da li su unutra dobri dihtungi, da li je sve dobro predihtano. Interesira me da li ima mogućnost da voda uđe u motor. Interesira me kakva je pumpa, da li je to neka dobra pumpa ili ako je neka generička pumpa koju ja mogu kupiti na AliExpressu. Da li ona sad košta recimo 5 eura i da ja mogu zamijeniti za 10 minuta, meni je to super, ne? Ništa, vrijeme je da se primemo posla. Ja imam stolac tu. Prvo ću ga oblijepiti na pola da se vidi razlika prije i kasnije. A onda ga idemo očistiti i naravno da vidimo stvarno da li postoji bilo kakva razlika i jel se isplati s ovim čistiti uopće. Iako ja imam to nekih 5-6 mjeseci, mi smo očistili već i krevet, očistili smo kauč, očistili smo puno toga, stvarno izvuklo je doslovno sve sitnice s tih površina koje su tkanina i ja sam oduševljen inače sa tim usisavačem, a sad idemo to napraviti pred kamerom da se malo vidi. Znači ja ne koristim nikakvo posebno sredstvo, ovo je samo prašak za veš u vodi i ništa posebno. S tim ćemo namočiti stolac, istrljati ga s četkom i onda idemo čistiti sa ovim usisavačem. Znači on u sebi već ima, on u sebi ima ovdje vodu i ima ovu četku, uzet ćemo manju baš za ovo jer je naravno bolja. I to je u biti to, nema tu puno filozofije. Tako, sad nam kreće čišćenje. Znači, crijevo je tu. Crijevo unutra ima ovo tanko crijevo za ispuštanje vode. Uzet ću malu četku jer su male površine. I krećemo. Ne znam da li me se čuje. Znači, on ima ovo gdje isprica voda i odmah usisava za sobom. Tako, sad kad je to gotovo, stolac ćemo staviti na sušenje, a mi idemo rastaviti usisavač da vidimo šta je sve unutra zapravo. Tako, sad od ove akcije, s ove strane nam je prljava voda i ja mislim da je ovo strašno. Nije mi uopšte ni izgledao taj stolac toliko prljav, koliko je ovdje ostalo prljave vode, ali dobro. S ove strane nam je voda čista koja ide u njega, to je super. Jedna mala zamjerka s moje strane za to je ovo crijevo tu, znači ovo je sve koliko toga crijeva ima.
Problem kad čistiš neku veću stvar kao što smo mi čistili kompletni kauč, ja i žena. Da, ima ravno metar toga crijeva i ja i žena smo čistili kauč. Nije bilo lako jer moraš vući cijeli taj stroj za sobom. Za mene dobra stvar je, znači ovaj do sad već ima stvarno dosta sati rada na sebi, ali se to ne vidi u ničemu. Super stvar je, znači ovo se skida, može se počistiti jedna druga strana, ponovo se vrati i to je to. Ista stvar je i na ovoj velikoj četki, ista stvar, znači skida se gornja plastika i to je zapravo to, nema tu puno filozofije. Križni su šarafi, sad ćemo vidjeti šta, bilo bi pametno da ja njega iskopčam iz struje, da ne bi Deo ponovo posvijetio. Ne bi bilo prvi put da ja svijetlim, ali da, nije baš ugodno kad se to desi. A kao što rekao, stvari koje mene interesiraju u ovoj cijeloj priči. Mene interesira da li su unutra kablovi lijepo posloženi, da li su oni izolirani ili su jednostavno s onim plastičnim toplim ljepilom zalijepljeni. Interesira me koliko dobro je motor koji tjera usisavač izoliran od same vode, da li može voda do njega, da li može pohrđati, da li može oksidirati, kakva je pumpa, kao što rekoh. To je sve stvari koje mene kao elektroničara interesiraju i interesira me da li se stvari daju popraviti kad nešto i otkaže, a ja vjerujem da će otkazati kad tad, jel? Ok. Za sad stvari unutra ne izgledaju loše, tu je filter, to je najvjerovatnije filter za zrak koji se ovdje skriva. Idemo dalje. Ok, filter vanka. A i kao što rekao, ima on već dosta sati rada na sebi taj usisavač. Nije baš da ga ja imam od jučer, ja ga imam nekih sigurno 6 mjeseci i on ispod sebe ima dva kauča očišćena, jedan kompletni krevet i to jedno 3,5 sata čišćenja kreveta, ima svašta i baš me interesira koliko je to sve dobro sad napravljeno tu unutra. Ok, voda je ovdje ušla, ali da vidimo da li se to smije ili ne smije događati. Znači ovdje imamo mali filter koji štiti da voda zapravo ne uđe ili ako već uđe da ne uđe baš u valovima unutra. I taj filter je kod mene pun psećih dlaka jer ja imam psa. I sad ovaj dio tu nije toliko strašan, malo je prljavo, ali bilo je za očekivati da bude. I idemo rastavljati dalje. Ok, za sad sve izgleda odlično, kablovi su spojeni jako lijepo, pločica je tu, to je pločica vjerovatno ispravljač pošto ovdje ima Grecov spoj i kondenzator. Pumpa, to je ono o čemu sam pričao, takvih pumpi ja imam doma doslovno na lageru i mogu ju zamijeniti kad god hoću. To je ono što me je brinulo, obična mala pumpica, to mi se zapravo jako sviđa, iako to nije profesionalna neka stvar, u ovom slučaju mi se jako sviđa. I sad idemo da vidimo još samo ovaj motor, da vidimo unutra da li je on ok, da li je on izoliran od svega, da li on hrđa, da li je moguće da voda dođe do njega, ako je to nije dobro. Ali ja se nadam prema ovome što vidim, nadam se da neće. Znači to je izlaz zraka, super. A da, jedna stvar koja me jako interesira, da li je motor unutra ono stvarno 750 W ili oni samo pišu 750 W, a ono motor je unutra
200 vata ili sličan, ne? Eto, ovako, stvari koje možemo vidjeti. Prvo, ovo nije hrđa, ovo je prljavština koja se polovila po motoru. I to je sasvim zapravo ok napravljeno. Ne mogu reći da mi izgleda kao da bude otišlo u roku od dan, 2, 3, 5, mjesec, godinu, nema veze. Čini mi se kao sasvim ok. Pa da, stvarno ok izgleda. Stvarno ok izgleda. Ovdje se vidi namota i motora. Motor izgleda dosta veliko. Da vidim jel tu možete vidjeti unutra. Motor izgleda dosta ok. Pa zapravo čak i ima, ovo mi se čini kao termička zaštita. I to definitivno nije loše. Ovo je stvarno ok napravljeno. Ne mogu reći da je loše. Željezo, motor kak treba, sve je napravljeno zapravo kak treba. Ja ću sebi ovo sve počistiti sad. Idem ga ponovo skopiti i onda ćemo vidjeti onaj stolac, da li je on ok. I to bi bilo zapravo to, ali da, ajmo sklopiti sad sve. Još jedna stvar. Svi šarafi su, hvala Bogu, jednaki i svi šarafi su križni. Nema boljega. Pogotovo kad radiš neki servis, neku sitnicu, nema ti ljepšega nego da vidiš da su svi šarafi jednaki, da je sve kak treba biti i da su svi šarafi križni. To mi je najbitnija stvar od svega. Ali zapravo, s obzirom da tu ima dosta puno sati rada na njemu, on izgleda jako dobro iznutra. Jako dobro. Iznenađujuće dobro zapravo za mene. Zanimljiva stvar za vidjeti ovaj mali dihtung između poklopca i poklopca motora i samoga motora. Tu je unutra dihtung. Jako dobra, jako lijepa stvar za vidjeti da su i to stavili. Mislim, bez toga najvjerovatnije ne bi ni vuko zrak. Ali lijepo je vidjeti da su stavili sve. Sve je tu u roku 20 minuta, znači on je rastavljen i ponovo sastavljen, što znači ako treba nešto promijeniti unutra da se nešto desi. Easy, stvar koju vam nisam pokazao, ima i osigurač unutra, najvjerovatnije za ovaj pretvarač za pumpu, ako se ona pregrije ili nešto da ne gori pumpa, već da gori osigurač. Super stvar, strane mene elektroničara, prva liga. I sad da vidimo još samo stolac, ja da kažem što mislim i to je to. Da se stolca tiče, mislim da je razlika više nego vidljiva. A da, ja sam očistio i auto, to sam zaboravio, on je izgledao ko iz kemijskog čišćenja. Mislim da razlika u stolcu se definitivno vidi di je čišćen, a di nije. S tim da on još nije niti suh. Ovo stvarno super izgleda i sada ja još kažem šta mislim o tome. Moje mišljenje o ovom usisavaču je, prije nego zaboravim, link vam je dole u opisu ako vas interesira ovaj usisavač. Moje mišljenje, usisavač je jako jednostavan, ako ga treba popraviti ekstra je jednostavan, mislim da dijelova na AliExpressu ima više nego dovoljno. To nije uređaj s kojim će čovjek krenuti u neki biznis profesionalnog čišćenja ili da krene u bilo kakav biznis, ali za doma stvari kad ti treba počistiti 2-3 sofe, auto, krevet, ovo ono, mislim da je ovo jedan od boljih, iako oni imaju na ovoj stranici koja ide iz Poljske, znači od 450 W, 450, ima ih različitih, mislim da su oni svi zapravo iznutra jednaki, imaju istu pumpicu, samo je drugačiji motor. Ja sam uzeo najjači jer mi se jednostavno najbolje sviđalo. I to je to, ja mislim da je ova recenzija sasvim ok. Pišite mi šta vi mislite, ili je to dobro ili nije. I ništa, vidimo se u idućem videu. Ćao!